Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentuan baca pantun sapo dari pantun Aceh. Judul lazim mbak jamunyo. Karya dari pantun Aceh. Jadi Cina tetap di dalam acara pantun ji. Assalamualaikum warahmatullahi barat ngentimu yang kamu sapat. Salam lambareh yang tat mucuhu, moga ditunggu jawab belegat. Hajat lun tuleh lam sikrek buhu, haba indatu ngancara singkat. Pakiban lazim lam donya ta'u, bukan rabutu lun tuleh riwat. Yang masih lun tuleh riwat kan lun tuleh, kok nyan yang tuleh. Meno yang lazim kayem dum ta'u, payah sotupu puput ibadat. Ohrap mekawin kamu cen nafsu, di sino ta'u urung de yang tobat. Sayang tak nah? Sebab kamu hat keranup gapu, hati karindu ku bungong langsat. Di wali nikah pilepah lucu, di likut tungku ta'u saleh tak. Yang le terjadi. Le terjadi le lagi buat anyuan le terjadi kan. Hajat mutangguh sampo ka sampo umum diwali laju pulemah taubat. Oh dan sembahyang kadan han laku lejan kelambu tuha lam lipat. Leja kelambu tuha lam lipat. Tapi jaja tuha kelambu. Oh le perkawin melain buhu di wali ta'u tale ibadat. Tale sembahyang dilikut tengku sebab kalaku ija falikat. Yang ija falikat yang putra maksud ija falikat anak tak mufhum tu. Sembahyang legat takut ke tengku supaya gob penikah legat. Menan ke macam maragam dum ta'u puturut nafsu beek ruk hajat. Hajat. Hajat kena mengkawin. Ini cerita aja hajat kena mengkawin. Hanale meri pada simulu, karuh mujampu ngon pada lekat. Hanale beda cuka dengan cu, arak ngon madu ikun ke ubat. Yang kejadian gitu. Kamu jampu-jampu gitu. Arak ngon madunya kejadian ke ubat gitu. Katro bak masa muputa iku agama ta'u mungkin makin sepitat. Narik dipegah lepah tat maju hadis mutabu lagi ngon ayat nyawa puluh-puluh ayat. Hukum lam nanggro megawa laju ada na tengku pihan tepat. Oh mati ayah hanajid kuluhu ada na tengku hanjut taharap. Tak sedih terdekat kejadian. Menasah jeroh-jeroh Cina kasengu kamengan kebu kenan musapat. Dalam masjid biasa sengu jikun kabatu uro Jumat. Jikun kasalah kutubah tungku karuh jampu caci ngan upat. Hanle nasihat ibadat geyu nyan kejut sengu uro Jumat. Akhirat kalam ulun berseru ayah dan ibu karim kerabat. Mari bersama tagisa laju ban yang gegemeyu puput ibadat. Masjid ceroh-ceroh bek tapa sengung. Bek tapa makmum, betapa makmum uro Jumaat. Belapang dada tengku ngan tengku. Bejut ke lampu so putrang ayat. Masjid ceroh-ceroh bek tapa sengung. Betapa makmum uro Jumaat. Belapang dada tengku ngetengku bejit ke lampu so putrang ayat. Oh nama mada haba segetu lam sikrek buhu moga manfaat mepat na cupa maklum hai tengku maklum tan haya nipa meliwat. Tertanda pantun dari pantun Aceh. Terima kasih untuk pantun Aceh nyala kemah nazam ro atau pantun ro kalau tuan baca. Lelakai din bakdo ne semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.